Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. What happened ke jing do jing kerman nakada ko jing pet ki MLA ka Congress menit penyeso shikwe pat ki parti ka Meghalaya Pradesh Congress Committee mentaga sngi klub yang sngoba jigino ilam ki belwan ben penyeso shika parti Congress negisaul ki Congress Block Committee kini ki belwan ben penyeso shika parti Congress kide ki bahapo ka so yang Congress Committee nanong thamai namau that rashan bar kumjuru na jirang Block Congress Committee. Ya kini kinoy alam melawan penyeso syaka Kongres lapad yang sengobha duba Roni V Lingdo UMLA bad MDC ke Miliam uba pencingan NCM UMDC ke Maukhal pentor umkra haringkan ke jinonlang ke Dibra Marak nalor kiwepan. Kini ke melawan penyeso syaka Kongres mentakas ngi ke dikinong kitkam naga VPP, NPP, UDP bat TMC nanong thamai ke bela kliap sendan yaka blok. Dan ini di Pak Nazim Khalmaki ibabat Vice President Jom Kariboy minta ilang Kongres. Yang ini dah kemensiam jauh gaji sokuman yang gaji wan jungi bat penyesno bat kesai kongres segala kepol pemerintah. Mengi sisa bahawa ipet yang saudong ilap isyam bari kesai kongres kepala wan perhat banyu ijingai ya kiai ikam dibangi hakati kedong ketan baragai gasi berkuai bangila banyak caprang ban perulongi kam ki bobot nga kendet tunjan ba ngala syakhat kendet insana ni bobot nga trai keblai ba manuel ba introduce kerteng ti ngam syadon kenono gaji perkre dai ta kamsiam jo gaji sokman siketine ngong ba ngasu ni sokman borok benedon bertapa sekongres ni airu ya komitmen banani sekman akhwat jo biginu yang amgi ba khmado Yaitu tom nam tak kesek kongres teman YouTube bahawa motor kesek kongres ketua coba pelan hari ini si kepor balik nak berok tinggi sekam bah kini keti ke pemerintah ke bisa sobhai ini biang sobhai ini air ya komitmen kejuni bagi perklan ya kesek kongres hati ya motor kesek kat kebor ke bangila dah kejing terwa sebut mana kalian jumpa gini dalam peneliti ini penyelam ini, penai cimut ini, kenang ba kita kikam kibangi itu balik, kita belum kibasar batu kibala ban ketiu ya kesengi berokoi. Aku menikong ngasoi kapan ayu eu play, ba ngila kapan lumlang tum ni, yang di kejan bit, ya kapan dan, ya kini kejing, penisno kejongi bat keseng kongres, yang ni kapan aku baru bat nga kumu presiden ringkat bat di sekretari bat poro ikut ki unit kiba hapo jangan dong semai konsensi niladap ya kapan dissolve ya kablok bat hanam semai konsensi ya menta lakliap kelama jong ke TMC kata ngeri ka kubur
kabangi ko apan ai syakipat ba jong anong tmai konsensi bat sekejelahi borokawe bat hoi kumlong mene ni wan tang sis pamut irai sa wilayah adab ban enrol kumba khatsan sepamut ya kata ko program ke bahe ngin sale hapo konsensi ke jongi bat hangta ngin sabni shishu ya ke jingklan jong ke seng kongres napo nong tmai konsensi bat ngin pinaru kini ke MDC election ke jingjog hi kandai jong ke seng kongres napo ke konsensi ke jongi pakadawi oh balai begirung kadai bendon kadawi kumalai kran mana ngiru iso tu ngili long kum tu kon sarong aurea mo rulami lawan tambah kani ke jingwan phai ke jongi kan long no kaba junam bat kabane skam bat kumba long bagi dei banyai ne kum tangiru ya don ya kata ke jikular bagi nai ne no bat keseng kongres nomor badai tang keseng kongres hi kabala ya kabanra ya sur ke jongi uret pai o kumbalai kren mane syakmat lagi nang ilam amdan kono kono keseng hoi idon buon kiseng habo jong ke jela ke jongi henrai ke sur ke bakham sawahi kadai ke sur jong keseng kongres nomor ba ladang kami adu mene ngom ya ke ingin kren rai to sya ngak kendiat masa kam kren kendiat ladang kami nang ne jela ke jonga marwai ngalai tang asam ladon ki parlok jong keseng kongres ngalai tang apa Madhya Pradesh ngadon bat apa aka jelahi barowai ki jelah ke hari India ngadon ni ki parlok kum tang apa kami kesur jong keseng kongres kadai kesur ke pasawajam kum tang hiru ni community badang ni syakmat ni troy bat keseng kum ki hot jong keseng kongres ni nangla ya kaban perklan cucu bat kani ke jingrong ke jonga bat ke jingrong ke jongiru kam dei tang ya ke jingrai ke jonga shimet ne ke jingrai jungi hendrei habani let bani kendu ya kinong shong shnong ki basa hapo ki badan hapo kur sam jonga nong tmai konsensi ka sur hi ke wan hi ke dei tang ya ke seng kongres dei kata kanong rim bagi wan ya penyesno ban ngets kam banang ne shikman nila ya kaman trei ban sesi empat ban klibya ban penyempat ya ke seng kongres kabala dan hapdeng ke jingtulot ban inangla ya ke ban amtang nong tmai konsensi henrai konsensi baro ke beran po jela ke jongi ban akani gari India hi baro ko nanong tmai kumbalong mata diwan tang sis pangot nomor ba ki berkhat ya ke jakar kamnya tenre ki sependek pada apa konstituensi no mai kumba mene piliosno bakiong kumba khatsan spangut unduna naka TMC kindrung no syaka seng kongres kiwi ki konstituensi kolong kumjo nomor bakia jengai ki don ki wantang sanpo ro pomut piosnom tan jikaren tunong elam no posiyong wong ba kidang yo ko sanpo ki komot dang bon ki badang ko abandong syaka seng kongres na motar raisan kumjo na po jirang kumjo tekani kamu kapani syai kadar ba ki pai ba amta kilo serang sotho na po hibat ka senchar kadar piong hapo jela piong Buddhist Council piong hapo parliament ki sotho kajing singan ke seng kongres ki pai ba amta pioso piong ilale chikiwi ki seng ndre khadu khadwai ke tang seng kongres si ka ba kipai ba kita kejing shania bat ka seng ka ban train namata uluk ulak namata khamtam ki rit pai mengi ki rulung ki badang don kampun ki kampan roy dan kampun ki ain banyada yangi kanong rim jongni ka kongres parti bat kinong mi khmat jong parti kalong ban no senyang na ka banta ka interest ka jingmentoi jogi pai ba nong shong jogi ngataya ta bishai ba haba ong ban no senyang ke bamut kalong lengba ki babun ki jing no senyang ha district council nganaya pi small example ngidon on the way ban amen ya ka section just recently ya kendu lang rengkat bat ki parlok MDC ya advisor jong home ministry
Mr. Mishra. Hangta ke bangyakan kelong bangin ai jingmut lang. Kiban penmentoi na kabenta jungi ki paipa. Ngan ai pi iwe example liberate. Kani ka jingwanda ya ka amendment 6 ka dei na kabenta but empower ya ka district council. Henry abang study pada ye ke babun ki kentin ha amendment i kumba empower ya governor, empower ya ka state finance commission. Balai ong gumta hana kapaya dei berkita ki village council ru kasyong hau gubernur bahakanu kanu kapor hana ulaban penderikam tengi ong ha po ministry syai kadar pi ai bor yang ini pi ai bor yu gubernur ngi ong kanita ngawe baga village council kam terikam ha po kajla jungi klaim dayo ya ka consent jongka district council mdei ka consent jongu gubernur pisuto umut kaya per tidak dangim don lang ka tim panitai lang ladangi lihat harian ya nungin kena. Kaju kapor ban appoint ya ki nominate MDC. Kiong hana ban appoint kumba saut na ki on representative tribe. Kan kita yang ke namar ba ngiakan be vaksin kasi. Dengi ha ka amendment yong ba em tang angut. Tang angut. Iwe kan thai iwe shinda. Ban kataru ban recommend de dekat council de gubernur. Gubernur un ha ban shu approve ya ke ke bagi dokumen bagi ka jingmut jongi kalong baniadan benta lang hapo naga benta banno senyang ke jingmen toy campaign batno ru ndengi yang akan nurim ke babia iwe hana ban ai pisa ya ki snong ki thau ka syong ka state finance commission dalam kumta te kamu dah ka bakut tingin tu nong ndengi yong em dei ka state finance commission kan recommend kat kum bala recommend mangi daka district council tapi perlu kalong ba kajing don lang jong yang ne kalong ban contribute ya kajing dei mentang iron kau ya case kaba biti pa bagi babun ki cases tribal among tribal ki babun ki cha district session court hadin bala binmi ya katuka notification juga benar nila ayu menta nila appeal po supreme court barlamonte kan sadon ka list kin salit ya ka case ba hato ki cases ladari civil cases ne criminal cases they ban lek chatri district session court ne kadi ban lek support district council court katkum ka paragraph 4 but 5 juga 6 dia de pi porlo ka jimut tungi kalong ni compare ni don ang no ngi ai the best contribution na ka benta ka interest jongka yong ki priu ki jongi recently ni la de pass ya ga administration jongi darbar shno administration jongi sangan thai administration jongi darbar kur administration jongi sang samla that is our big contribution ngatai piti ba ngadi in charge hilaga but ya law and legal matters all these contribution have been contributed by the congress kita ki baong ba ha ni la le ya ki bapakla please tell me ka ai ka contribution jongi para biong ba martin narema jaw bam kwai ror play ula no contribution ji de ka lantar spa ngai kongres ngatrai no doubt ka sikshidil ki provision jonga ka di ka kongres party no doubt ka kamarang ba ashdong ngatrai punya accept ban ngaru ada ngimeng selamat ko por ngira amazing ki dor barshno de kita ki bongumta please tell me shwa bakin ong ka e ki juno senyang jongki namar ka khapting long yo ba ngimdon senyang don benai hajiri ke society pi gai ka article ispan new way ka article ispan new way ban empower ke state hastet manu bodon ngiang ni ngialong mix borok hato ka ispan new way can protect ika interest jongi ki tribal people kenre ka district council kalong purely naga benda ki shield tribe jongi that is number 1 number 2 hapo o pemu khandu o chief minister jongka arunachal wangkum no ong ayangi ka siksidil balara kirung hapo aru kinom yo ban long try hapo ladak kai kikwa siksidil kajimut kalong ka siksidil kadi kawe ka atiar ban yada kaji pejong ahi ngin penon kam shwa ya kane ka atiar bla ai hangi kanong ka jingkar kui ki brujungi tenrei bandia perkhat 371 ngamtip khamtam hak sarkar NDA hak sarkar NDA pin new article 371
beyond imagination. Lada biong ban ini aduai pakan wan nok kasorkar UPA dan ngatarai kata dream sukan wan. Tani ke jingkeli kolong. Hato ngindon 371 ne ngindon district council. Haji so junga yamantai nginang pen klanya ke district council. Idon bok pandon ke sorkar jingklah haji pesnam ke bonwan kenang panangai more protection ini. Try ngi tipai ba ngi klam hap hapo ka panchayati raj system. Namar bangi di ke 6 schedule area. Telada ka wan ka article 371. Yes. Kinu exemption ini. Tikamot ki dorbar hima, ki dorbar rai, ki dorbar shno nakut. Kinu anda panchayati raj. Dahabam kumalong menta pipai ki bon ki shno posor ki balaya kle bon jai pendriu ndrei pipai ka dorbar shno nang penia ita ke jai revolusi juni. Kabar. Lada kata 371 kalong kaba kam biang mane ka 6 schedule ngatrai piete ba uwei na ki social activist jong nanti na po ki time lada usanam wangchuk uyai na ka kejat nado na lada shadu Delhi bandawa ya ka 6 schedule lada ka kamla ka 371 ya ka 6 schedule ngatrai usanam wangchuk lapan na 371 ngatrai bona pedeng jong pi pilapoi shapo Dimapur kapadai ka banta jong ka jala nagalan lada pipai yang tu pinam snowshow ba kadai ka jaka juki naga labon de kibi kicai benrio namar ba haka 371 kamdon kano kata ka an bante lah kam ye khai pateng joki kicai benrio katba haka 6 schedule kadon kata ka jingte lah kam Seng Congress party ki nongyalam de Seng Congress nado Mahatma Gandhi o Nehru Indira Gandhi terter ki bal agene ka an ka bala dingi long kumalong mentang idam singain hari lajong idang long try long kra kando ka syap ka riti ka dostur ka sensar kadar abat ngidang la bante lah kam ye ka jingwan kertep ki kicai benrio ban kini khai pateng ka dik 6 schedule te ka jingkar pa jumi pa ba kalau dei ban syayalam bakla Dari ngai ketika 6 schedule ngidon kamban pankalanya religious practices, social practices, bat kumta terter. Hendrai ka 6 schedule ka kentup lo dia barakoi. Dementa ngancuai nuksai pi. Lada wan ka panchayati raj. Ngatrai wat ka mulai ru kiwi kijai berdeu kila don lang hakata ka grassroots governance. Dekai ke jingma ka bab. Menta syubo menta ban pendrung kerteng tebut. Lala banai NOC menpendrong hani ka PDS system ka kat ration mengiong lala banai NOC MHIS kita terter rikumbalong menta ngidang la menta la kam kita mangidik 6 schedule de kalong ka jingkar pa jongi kalong ba yakipai ba ndai ban sayalam bakla ba ka khamla article 371 ya ka 6 schedule people mod ngatrai bangku adwan ublai Reverend JJM Nichols Roy lada ka khamla ka 371 ya ka 6 schedule ngatrai la 371 tapi soto biar ka jai benreurit pa jongi ka singan hi ka 6 schedule kumalong menta pinpet la dadam deina ka 6 schedule namtip lesi bani ka Tripura ngilasa telep shamangi hakiwi ki jai benreurit pa bangim compromise ya ka interest jongi ki pai ba ya ka jingmut jongi kalong ba kam da don e kanu problem diga ba kusane ki e jingiro senyang jongi te adu menta wi ngila persangkat bala ban ai jingiro senyang ke ba piang tam ba kasin nongkong le se bagi don ga ya ka dorbar kor administration sin nongkong ngatrai pinte pa kopor ngila miss ke village center hakaba labun ki bala long ding pengkyang handai isutnat baling baga amendment ya ka ilaka administration act 1991 ngila thap clock menta hapo ya ki jingre administration jogini the our intention is very simple compare ya tray no only one thing ngin compromise interest jongi kasi jogi